ye ka Kab-Fam wo mu adwumasom e wo man Ghana mu ene aman hodo so ene se TV fridge ene ne yekeka ho no wo mbo ho da Europa wo maso ye de bebre na ne wo ho na wo mu de nhyehyɛ agu akwan mu a wo mu di dwumasom na wo mu dwumasom na wo mu edie ne nka no ne nka akwakoto a wo di sikapuduo bekɔ ansana watumi atode obeto na enso na nsan de wo mu kyerɛ sɛ wo mu agumu eno nti 40% na wo de wo Ghana card voters ID anase garanta eka ho na utunu bepie mu aso ya obetumi anya niema wope. Ebony home appliances which is a fridge, TV, washing machine. Ya ni bo eda from the sanse papa dia. Eya de se jumeko efe wono ese Kab-Fam wono akwadare e wo mu yepa. Nesa asunti enam soma wondin ahyeta wo Ghana fa na baabia. Esanse wo niema ne bo da from na fenso ye papa enti. Na ya de se ne wono ede brand foforo kra. Aba ni din ene Hillberry no nam so ma se de beye na Ghana de hya so ebeti enti enam so menrada. Eyo benembo so mienu ni da etoso eduba ko wono Asia ye press conference ekasa ye edify brand fofra wono edi abey ehu eche ne papa eye ne boa eba beboa eye fiefie emu ebi nso wosanso ekasa ye na wo kire sa kwanya foforo kra aba ekoba ne se wo ho na se woni sika amumu ho anu betimi edaba beto wo niema ne ebia wo ne hye foforo kra aba na wo behia ene wo Ghana card anase voters ID card ena fenso ye guarantors mi na wono ebegina nemu na wotimi ama won saka de kra wo pe no ena fenso eye 40% betia ansana de kora wuhia no watime de mane no achi no wetutu ne kakra na press conference no ase no de se brand ambassador edema Kab-Fam Ghana Limited ya wasanso communications manager edema Easybuy ni monyamfo honorable Miki Osei beko enso ebepie mu press conference no ase na wodi ensem sei etu eja Kab-Fam ye say the quality of appliances but if you be more calm na mo ho so teaching you the Hillberry na ye bi aba na ye pese ye hwe abribia na the technology na bo fo ebebre Ghana fo sans ye pe akwanya be affordable for Ghanaians to pay nti ohwa Easybuy for ye komo e no mboy nhwe be mu ni se omode akwanya na ma na uto product no na uti in installment woman nikuta one of the lowest rates what market ni nti ma okano enkoso bibi away from the cost of the product say auto product na uti in installment akaka be kan ba wo hwe market ni mu ayenso ehun say Easybuy for na mo rate no ewo from mu be ma Ghana for ho ahiha obuso omoto your Hillberry products from Kab-Fam. If I be ne buy a ho, it be bisa say my products papa. Now so you nkuta sika intiminto. If you say this nkuta sika ni ansa na wetimi ato. Nti na wo say pe kwan a amanfo benya kwan bi e de tua ne kakra akra. Nti ni nyina aka ho bi e na asan hyehyɛ aba betodwa. Ne kasa no wachi no na ni munyamfo Benjamin Kofi Kwachi ya wono na we local countries manager edema Easybuy enso de ensem sei eka ho. It's Easybuy and making life easy for every Ghanaian. So say near the aba right now no ubetumi akọ any Kab-Fam showroom ubowura ho a ye de ne nkoye say one say ansa na ubenya loan anase ubeji bibi etua kanka no banks na ye kofa garanta bra kofa koratra kofa nyuma bebre but Easybuy dey say that be here dey any say buwa any Kab-Fam showroom bia no okwa select any product I offer o select your agent or buy attend to you we to 40% down payment okwa for Ghana card ko either driving license and a voter ID card okwa na we provide you two guarantors we do no numbers keke we provide this animal your application number you will say I can be deliver product na brew fee na when you need to know Easybuy no any Kab-Fam abon say if you make it life easy for every Ghanaian fresh say now going to the shop okotoska utisika kota die instantly it's not easy so here the say if say sikano ura shop na kokota 900 cedi na obeto TV na obetumi atwase to betumi the 300 cedis atwase na sankaya na kan ya spread amount it's in share akribi e wo na utua kanka